راستش يعني هندك بیستی شش سال خلاص کرد ما دیمانی ریبرتی خان ندیده ما دنگی و نبیستی راستش هنی مثلا کیف خاشی هن هستیاری هن ملگی گریم هفت و تجربه و روز که صار ریبرتی ما دنگی و دنیای خود کرینه دنگی و هات ما یعنی وقت انسانی بید ساد دنیا وقتی نبینو دنیا نبینو مثلا کرد نبینن نی خانوار کردن نی هاتن ساد دنیا دنگی ریبرتی هات ما یعنی ورژه هنی ما في النزول يفودو ورژه ما بناكورت الساعات كده داقون ما في يفودا بكده ورژه كي ورژه ديرو كي بي ان ديماني ريبرتي هن خفتني ريبرتي زندي هات كرد رژه ديرو كي بي بو ملاتي كرد ریبرتی همی تشتی خار بوری دونی سر ملی جنی جوانان به جنی جوان لازم به پیوجه ریبر بنا دستی خوابه خنبر به پیوجه ریبر بنا ریبرتی هر تشت یعنی سر ملی خوار را کر یم که خسی توپی آ خسی دستی دولتش لازم گوبون با بشه دولت ایدیو ریبرتی مثلا تشتو ریبرتی کری قصد خینا انسان درشو قصد قتل عم شید بیا قصد شملی ماش چوش ملیونش چه يعني أو خونا همس دو ساكن عندنا لازم مثلا أو دولتي هنيش وانا دوكين عسكرون إن بوليسون إن هر إيمانش وكي دوكين كردون أشتي بخوزن بيجن أمي بيبوجوي تاكد خون ساكن عندنا أمي كي بيبوجو أشتي بروتي أمي خشك بروتي تاكداجينا مثلا قف أولي ما بهر إني أرينية بس أولي دولة بر هر نرینی دولتی هیچ گوب نبود که مثلا دولتی هیچ گوبون با وجود نانی دم کسی ندارن مثلا گریلا و هستیم خواب و اگه مثلا میگه هستین ما جیون کرین قصی ام هستیوری نزدیک بینا ما که گریلا سالن سریمانچیانه کدو یا مقدون و هاتن جسیلی خوانی ایدی تورانشون را هات شکرن و همی مثلا چور پارچن کردستانه تابل بینو خواهد جرات شکر بین مخمولیش نوناری ماند شوین همین بداره مثلا ایدیو وی پیوجوی دا چون پیشوازیو گریلا سلیح خودانینا راستیش هنی مثلا هندک ما هستیور نزدیکی به هندیش مجبور ریبرتیو ما اف تشتی خواستی گفت که امی شهر ساکنینین امی د سلاح بدن کینا ریخستنو ما جه قانگرو خواهد شکری و فسح کرنو خاكرين قد يعني أبي وجه الشر يعني خين أشتي دا سلاح خوش أونين دونينا شاوطون دنيجة مثلا سلاح شاوطون دنو مثلا أبيزين دستي خوش شاوطون دنا سلاح خوش خاكرين دونين تسليمنا كرنا تسليميتك سنا كرنا أو جوك اسطنبولي كا مثلا جريلا يعني كادو خب وحق الصالون سليمون شونا فورستنو خو وسیله کی او سیله اونی دستی خواه شاوت هندن گوش بو اپی وجه ریبا بچه اپی وجه سر بکبتنا اپی وجه من شهر ساکن هندن امید مالی سیاست بین امید دست خواشی کیم بله بس خون برشته بس ایش بید کشوندن لازم دولتی جواب سیوریا و تشتی بخسر ملی خواه چون ریبرتی خسر ملی خواه ولین سری چید پورتی خسر ملی خواه اپی وجه ریبا بر مؤسسة ساملي دولة چه گفت نوبت که حتی نگه ملی جدیش مثلا باری ما ملتی کرد گرام بیا ام بیشه هر کس لازم به پیوجه خواهی دا بکن مثلا ام هیچ ما اوریجی ما نزونی چون ام با تلویزیون نروی ما نزونی مول هیا چه هیا تشتی هیا هم هیا جونو و تشتی که هر توی سری ما داماد گیری لدی چو ایتن وقص هات نمون بجنی بالون او گیری لن وقص مشلا تدلنا تشهيرا بكي وصل حطن وكي هبول بس خنسيو بورتي هوت سيل بيشيو ما شيكات هوت سيلحي خا بيشي دوني رختي سيلحي خاش خادوني شاوطون دنا افخني بساكنتنا اف ظلم وساسري مليتي كرد بساكنون دن اف دريبون حفصي زندون بفاكي مثلا حتى حفصي ما داري حفصو نهود كفاكرنا سرکی ماش هیچ یه بن تجربه داد کار ریبرتیو ما مثلا آزاد گیرینه در جایی مثلا ریبرتی 24 ساعت و مثلا خلب خوزر ریبرتی را هفدیتن بکتین او تشتیش نینه نه راست مثلا نگه وقت مثلا گلی مخمور
جندين ما وكي بحشت بينو وكي هم ملاتا همي جندونا جندين ما وكي بحشتنا همي تشيلنا همي داسي دولة هوتين شاوط هوندن تشيل كيرن همي ملاتا الفداري وانا بد شلو عربون رينشتي مثلا هدورج جايرون هيا جايرون اوفنينا اوفها جايرونينا شيء مثلا ما سوزك دوش بو ريبرتيو خوش بو گريله خو ما قد كي ام باجفا گوبونو بيجين حتى ني آزادی ريبرتيو خو ام گندی ما خسارات مثلا سری ملتی کرد وتی کردن قسم به ملتی بداره کشتن گرتن فایلین ماتوری هاتین کردن انسانی ما هاتین وان داد کردن حتی هش هن انسان زورگی خوان ندیدین نزنن کی اوقاتین کی بیرین ایدی چکرن دولت بیرین آسیت چکرن جوانین ما اوقاتن بیرین آسیت دا hani bu zulme bu detbici bir cerdabon bir zalim bir devlet taqabilna ki تحقيقاني نتممني عادي خدا امش كندي ما دار يخصين هن جردابوني قابل بكن ايني بين بدرهن جردابوني قابل لكن ما او تشتي ظلمه ودولات سخا قابلنا كي ما جردابوني ناكر ما قلت ام تجوريجي ام تشتي خوينا زورگي خانو خوينا ام بتشين الدنيا بكابينش ام نو بين جردابون اميل چين دا كابين گندي خاطشل كين اميل چين حقيقت خو يار هنا ام خوزين اميش بچين سر ولودي خو گندي ما بين اوبا كيرن من خسرو ما هاتي كيرن ام سام بچين املتا ما هيك جي بسي عادي ما اوبا هينينا خمشي تشيلي رينينا لازم مثلا گندي ما بين اوبا كيرن حقي ما بت دوين ام قصول امش گندي خو هاتين كوجبر كيرن حقي ما بملتا حمي بدوينش حفصولي حتى حفتي صولي لازم دولات تركون من يفونا قربوا إنساننا بكتنا ما حق صول ما ولا تخاش جهشت يا أموتي ما تشيلونا كاتينا حقي ما هي يعني أب دولات ما ربطت شلونها بكذا حفصين ما بعد السريبرتيو ما بعدتنا هذا أسبوع سلوفي حرمتي خاصة أوبرا ريتكم في بيفوجي هذا أسبوعين قال كيف ما هو تي ما دمني وديتين ما أخفتنينو بهستي ما دنجيو بهستي ما كيف ما جالك هوتيه كيف ما هوتي ما شو هيشكر ما جالك أنصابون دور بين حتى نهوا 25 سال 26 سال مانا أوجوه جديد مانا هوج هذي بشتي بونغو سرقتي أم تخوزين آنین مایش کردین ما چه هرچه پرچه کردن ببین ایک دست خواب بدن ایک کردی ترک و عرب چه انسانی و ایده دا جهان دا ام ویگاتی دستک بدی یک و دو ام وی رب بجینی اوا صح سالا 4 سالا باور که اوا بیرو می همو تیتا افشاره نف کردو عربونی ترکونی ایدیو داته کرن نه او خلاص بین ام خلاص بین نه مثلا دهن بانگوازی سرکوتی سلاح شعوتان نه مثلا سلاح شعوتان ده اویج سمبولگی اف ایدیو سرکوتی اف ایدیو بوج دید کردی ترک و یک ویرا بجین امیجه سیاست کین امیجه ویگاتی خواه پیش اخین ام گلک پیش کتین ام نو کردی برینی ام باش کتینی تما همو بیجه مای تسلیم گرتین ویگاتی کتی سملی دولت گفت اوات دولتیش بله گفت باشه بیجه مثلا اویج انسانن بشرن اوه هندس ساله ام شرط کن نوان ام خلاص کرین ام او خلاص کرین پشتی وجه اوه 3 جور سرک بانکر گه چک دین ما چک دونین چک قانگیره گیب ما قانگیره خواه کرد ما هر تشتی خواه تشتو سرک گهتی ما کریا یه موی سا دولتو ترک بنابرتی باسه هاگینه وی گهتی گفت که باوین گوه خواه بگوهارن و تشتو اند بیجین اویجه ریما و بین گفت که ریما و بین امی وی گهتی ریگ و بچین تشتو اد بیجیم اویا تشتو ما یوش طرفی خواه و ما کری یه موی طرفی ترکو نیجه بلا اویجه بین گفت که باوین یه هم گوه دوی گالا جوی دیتری اواتین سمادی
سا ويقاتي جاري لوين ما طايور طيب خابرين وندرون أيدي كرين ابن عمد بيا أوشتي أوي بشتي سلاح دونين بشتي سلاح شاوطون دنا يتشين ماديو دوين با طوبوني بابن بونجي وازيوم چند بتيمي إنساني ولد پورز كردي ترك دستي خواه بدن يك وي بيجم بروتي بجين دايدا دوكي قبو مغمير إيش كيشوين رزالات كيشوين بنوبرتي مازن كي زوريين خواه باريو مازن كرين بأوفاهي بنبشكي مورا مازن كرين لازم او وي توجو سري چم كردستون فتا